Dobrodošli. Pratite još jedno izdanje emisije Kultura. U okviru programa Nikšićka kulturna scena u dvorcu Kralja Nikole otvorene izložbe umjetnika iz Podgorice Tijane Vujović i Nikole Radonjića. Organizator je javna ustanova Muzeji i galerije Nikšić. Tijana Vujović i Nikola Radonjić, stvaraoci različitih senzibiliteta i izražajnih pristupa, predstavili su interesantnu poetiku kojom tretiraju savremenu problematiku i univerzalne teme. Izložbu je otvorio David Delibašić, kustos u javnoj ustanovi Muzeji i galerije Nikšić. Nije čest slučaj da imamo istovremeno otvaranje dvije izložbe, iako u našim galerijama često možemo svjedočiti dijalogu ili izvjesnoj suprotstavljenosti umjetničkih pristupa i priroda umjetnika čije su izložbe u toku, dok ovdje, rekao bih, u jednom dahu imamo sudar umjetničkih formi koje se mogu podrazumijevati kao klasične. Dakle, u pitanju je klasično slikarstvo i reljefno vajarstvo, ali odmah možemo primijetiti i profilisati dvije osobene perspektive koje tretiraju savremene problematike ili bolje rečeno reakcije na njih. Tijana Vujović u galeriji Ilije Šobajić izložila je 2 diptiha i 9 radova u kombinovanoj tehnici i akriliku iz ciklusa Šta leži ispod. Možda ja stvaram neku optimističku sliku, smještam te likove iz nekih svakodnevnih situacija u neku romantičarsku pozadinu koju sama kreiram od nekih floralnih motiva, malo magličastih, ka nekoj renesansnoj pozadini i tako dalje. Ali zbog toga u stvari birate likove djece? Pa da, nekako kao neku aluziju na možda potrebu za boljom budućnošću nego što je trenutno situacija, da bih možda malo čak u tom pesimizmu ima i tog nekog optimizma. A i dječje likove zato što negdje ih doživljavam kao izazov, zato što je mnogo teže slikati ravnu površinu i izvući iz nje karakter nego, na primjer, na borano lice, jer tu možete lakše mnogo doći do rezultata, tako da mi je čak i to izazov. Interesantne simbolične reljefne strukture različitih formi prepoznatljiv su rukopis vajara mlađe generacije Nikole Radonjića. U galeriji Nikole I predstavio je radove iz ciklusa Ples letećih sfera. Riječ je o 17 autentičnih reljefnih strukturnih površina sa izraženom nataloženom korozijom i akrilikom kojom autor prekriva i akcentuje te strukture. Sfere predstavljaju najsuptilnije oblike svijesti, kao što su inspiracija, a korozija na reljefima predstavlja zanemarivanje i ignorisanje tih oblika svijesti. One su primjećujem različitih oblika, tako vidimo i upravo jedan krst ovdje za nas. Pa da, kompozicije su uglavnom bile inspirisane arhetipskim motivima, to je simbolima. I onda sam promišljeno komponovao te neke određene kompozicije kao što su krst, spirale, mandale, yin-yang i tako te neke stvari koje se nalaze u različitim kulturama, a i mogu vrlo često da se pronađu u prirodi. I to mi je bio ta neka veza toga nečeg univerzalnog kao te neke univerzalne istine, kao to je taj neki spoj. Zamolit ću vas da nam pojasnite postupak nastanka ovih reljefnih struktura. Pa koristio sam neku vrstu plastike koju sam na neki način ja izmislio i prilagodio da mogu da radim u zatvoreni prostor. I ona je na bazi akrilika i da nije štetna za zdravlje. Jer sam prije koristio polijester koji je dosta komplikovan za realizaciju i potrebni su baš komplikovani uslovi. A rđu sam isto na neki način slučajno izmislio i jednom vrstom elektrolize sam dobijao tu vrstu korozije nanoseći na reljefe iz više slojeva. Izložbe Tijane Vujović i Nikole Radonjića u dvorcu Kralja Nikole bit će otvorene 15 dana. Ovaj događaj, segment programa Nikšićka kulturna scena, organizovala je javna ustanova Muzeji i galerije.